Makundi kutetea mwenenthi Kitui nimooka vamwe na kumania vanene uleelu la wendeeye ukusiiwa masivitalini Kitui itina wa Mwaitu umwe Kutethekea Nthi wa sivitali munini wa Kyatune Kitui cha itheo kwa Kukosa Ndakitali vala makundi asuma mamwenda ngavana wa Kitui Dr. Julius Malombe asungie niki muvea wa uiti Kitui valukiti wango sia uiti kithemba kiu wivo uleelu wa matakitali na kukosekana kwa ndawa masivitalini. Makundi asune menda ngavana yake mawali ku muvea ni usuku akila meweta kana ukusiiwa wa Mwaitu usuni ngelekanio kana utongo yula wivo uitini Kitui ndu ina kielelo ona kimwe cha kutangia uima wa masivitalini. Onesmus Chalo ni watumbanisia mauvo. Makundi kutetea Nthi Kitui mbunge ya mwenenthi pamoja na Nthi nimooka vamwe na kumania vanene kiko cha Mwaitu umwe na ulona Kutethekea Nthi wa sivitali munini wa Kyatune ulawe Kitui cha itheo wa kauntini ya Kitui kumana kukosekana kwa Ndakitali ulota na vikite wiyani. Museisia uone musivi wa Mwaitu usuamina na Kutethekea nolo na usue ni Nthi mangonzio alama na vikite Nthi wa sivitali usuku mutetheesya Kutethekea mundu atie vanzi na ni sivitali hai nakamba bayana complications nesa hai shajifungua mundu atie vanzi oye sivitali koma ile ngo Ndakitali ai we inatenganye sivitali takomara Ndakitali hata umwe ani atie vandu musivi o uyete maokolo kauta yului wango sia uiti Kitui vala makundi mawetekana ona sivitali munene wa Kitui ndu ithiitwe wina ndawa miwetekana wango sia uiti wa Kitui itheete muno na thukumi ma sivitali kuthukuma kwa uleelu munene na kwikia mathayu ma Nthi muisioni munene. Kitui County twina thina mwingi sivitali kuyendawa na nenda kuthuthia ngavana Malombe ndawa ni priority andu nimeukwe muno na ithita tete ma akisiando twigwa wono ndu egeviti kana sia yenza wa sivitali Kyatune nondo wa negligence yani kana muthukumi amukwa na analea kila tukwenda kwasia ni kana sivitali situ bana Malombe sisia undu vatoneka wize kwithia asie ndawa twigwa ndawa ni sioka suona one wathi ukiwa vaendawa ndawa siendava. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe endeka kunikele kwa wiyani ni kiwango sia uiti itheete muno na kukosekana kwa ndawa kila ivinda masivitalini. Uiti na service ila tukwata sipikie kiwango kila chailite na umia wa koti withi tugikwa na twitapagwa cio nyombea ciana ta kwa mwaka na ciatumikata that accountability into me question. Engine menda Gavana Malombe mbewa kwika ukunikili osu avetangana makwati meversi ya uiti kwa kila mawetekana maina kielelo na kimwe cha kutangia wima wa mwenenthi kauntini ya Kitui. Ningo kuli ofisi wa governor idhani patonekana the executive minister wa wima wa mwe katika kaunti ya Kitui tuisi eka ato ofisini nikuweza kwithia Mwaitu ndaile kusia yanza wa sivitali no kethia mundusu ayumiani sino ofisi usu no ofisi usu kumatwaneka gavana kivila peko kindu wika ni wakomie wano sio usu wa wima wa mwe uletwa niwe mheshimiwa Kamba please batonekana gavana tulonzete muno tumemeni tukanena lisia sivitali mabinda maingi muno pyo. Ona wiyovo bunge ya kaunti ya Kitui na itula muti kwa kukililia vatani alama wetekana kwa kilu kinene mwenenthi wa kaunti ya Kitui yunde na mundu wa kumutetea ilo kuthukumwa nai ni serikali ya Kitui. Nitwisikana assembly ya Kitui ni akompromise we na twinambia kunene ya ndaweyo ndawasi ya Kitui tukikita ku blackmail watu kwanda wani sioka na bingo ndawasi ya sivitali ni wa Kitui kutithia nende ma Kitui ni tuno itwe ni serikali wa governor Malombe ithani batonekana please governor make changes na kinu kia maana kila waile kuika governor ni kuvuta sio wewe baya na ministers wa wima wa mwe nuke nikuza kwithia sivitali wake twiweka lile yanzo ni muziula utethia ona ligutona kwikiwa kakombe kake buka kunda sivitali huyo no kathiba yandu kwata panado Delivote Ablingo Muvombo Tongo TV Nito Onesmus Chalo.